Роботи на пасторальним центру Бикич Долу почали у мaju. За teraz porobeninu kašnji roboti, pokladzeni oblaki, dzveri i obiljena fasada. Njoh nam še udalo zakončiti tu jednu važnu stavku, uvesti struju do objekta, pretože po teraz nam tam bilo cma. I to je jedan veliki kročaj za nas, za naš pastoralni centar. Pastoralni centar, ktorý sme vybudovali, že by i mladi, i starši mohli hasnovati za pastoralne potrebe i za drugi potrebe, ktorí ľudia u Valalje maju. Roboti na vybudovi pastoralnog centra u Bikić Dolu sufinansuje Republika Srbija, Ministerstvo pravdi, Uprava za sotrudnjstvo z crkvami i vjerskimi zajednicami. Teraz zostava kompletni interijer, robota na nukašnih robotov, zakončovanje nukašnjosti, robota na vybudovu nejakého hrady, bo objekt nie ohradzený, robota na pristupnih dražkoh, všetko to treba dokončiť. Švetočne otveranje pastoralnog centra u Bikić Dolu planuje še narok na Rusadlja.